Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar to sil munsangi lunglei khopui chu municipal council hnuaia omta ka wangin lunglei RD block a LMC huam chunga job card nei mi singkhat sangli zani vel pai ani don PH department chuan tun lai hian tlonglui tengin ni tin tui liter nuai za thum vel an pam thin thule tun din hmuna tlongluia tui tam tok ti an soye vice president Jagdeep Dhankaran thu boirem dan Indian arbitration system siam thatatol thu asoye lunglei khopui chu municipal council hnuaia omta ka wangin lunglei RD block a LMC huam chunga job card nei mi singkhat sangli zani vel pai ani don rural development department secretary chuan shatirna achwangin LMC hnuaia job card nei te tan ni zein hlo na chu April ni khata tang khan a topa heti lai hian a top nan karma sa khan job card nei to bank ka mapping te account na paisa thuna ni a he January February le March thlo ni in cheng sang ruk zani somni panga ni a mapping ti velau te ero in farewell NRGS lo tia soi cheng sang ruk zani somni panga hi andong ve theidawa video office a thil omdan zot fe in mi engemaw za chon boy hleni mapping hi Aadhaar card le account thunzom na ni in Aadhaar card nei lo le bank thunzom ve lo te chuan poisa hi andong ve theilawa hi ni kumlam khan office thok te chuan gram sabha ate pon lo soi to china ngai poimo nom lai ngai poimo ve lo le an chang shi ve lo te chuan har sat nei han tok ta ngai ti an soye lunglei RD block job card singkhat sangret zakwa atangin LMC area bi ka job card singkhat sangli zani vel pai ani ta ka wang hian NRGS hnuaia an sum mo thin a material component le administrative cost bill comes of vain cheng vai bel che som sari panga noi somnga pali le singli vel nia chhotani a ni za in hlo ni chung ko tam tak chuan kwata khulnan dorba te le no pang school fee ta na in nga nan an manga mi har sa jok ti an mang anglok ni an hu phur hle ti lungle kon correspondent chuan a soyani tudon danin zo boklama phechon LMC atanga tal chwale dan turan ngai to ameka veng then khata NRGS atanga bol hlo paina tho khom an ama wangin bol hlo pai ringot po har sat na tok an omdon ni athudon ani Mizo nula Dubai lama in hlo turakal ten boina an to chungchanga thukal zela sarkar anga malak ngai tam taka omnia soin Mizoram Pradesh Youth Congress Committee MPYCC chuan Chief Minister Pulal dom malatorin an ngen na lekha hi nimin khan party mi le sa ingi mozatin Chief Minister Office CMO wa lekha thelu tumin an kala hunreiwak lo police tin in nor nuwa Chief Minister inama motura mi somlu aphal nuwa anin nor zui talawani MPYCC shwai tu chuan Dubai na thoklal chuan zela ral te in February ni som paruka Mizoram sarkar nena Mizo no pangkum tlinglo housemate tan shwai te Dubai jail an tan tho sha tir ni nuwa Mizoram sarkar in an ben khon lawa YouTuber pakhatin lal chuan zela ral te kom nuwa chau Mizo mi puiten an the chawani an ti a Mizoram sarkar che dan an du lo an ti ni MPYCC shwai tu te chuan Mizo no pangkum tlinglo passport lem siam saka thon tu agency te chu CM te chen chol mun anni thu soin Chief Minister in Assembly House a asoi pial char anian ti a CM te chen na chol mun veng ni ma se dan ang an chunga action lak an phut thu soin action lak ani lo chuan ma an lak zel tur thu an soi Dubai Mizo no pangkum tling lo har sat na tok te lo bai pui tu lel chuan zel ral te chu jang na dom na pengei turin MPYCC chuan Mizoram sarkar an phut ti an soi bok Chief Minister Pulal dom chuan hemi chungchanga hian sarkar din mun soi fe in Aizawl DC in Mizoram Private Placement Agency Regulation Act noya placement agency somni pasari nena license pe a hedan noya hian Mizoram pona in thon theilo ti om si dawa he wang hian thil ti swal ani bik lau ti a soi chan ani ati hedan hian Mizoram pona thon chwa aphal meu wangin rampona thon chwa chungchanga po malaka harsa a hedan hi siam thata ngai ani ati Public Health Engineering PhD Department chuan tun lai hian tlonglui tangin ni tin tui liter nuai za thum velan pam thin thole tun din hmuna tlongluia tui tam tok ti an soye Aizawl khopuya tui connection sing sari le sangriat vel omeka kumsang ni somni pathum bi khan tui connection hi sang sari le zariat vel pek chwa ani PhD Engineering Chief
pu f lian zol chuan tlongluya tuidin mun achari ti soya tunla hian tlongri ek kaya 2 liter noi sang khat zasari somsari pariat vela ommati a heti lai hian Aizawl la mi pui chengan tamzela wangin tui connection pek te hian mi pui mamo apur zo vek lo ani ti a dan ang chuan connection pakhathi in man tom phallo ni ma se chungko tam takin in man tom ni in a soi bokani pu eflian zola chuan tun hnaya thlele ra sur wangin tuipam konga harsat nan to thu soya mun chen khada chuan thle in tuipam na tur electricity chiati soibok darkar rei lo te chung tuipam thelo zeu po in chumi hlia khule tur chuan hun angai tam china chu chuan tui semle tuipam konga harsat na asiam theibok atie pechi thu nei tu te soidanin tlonglue bol hlole leivung pe etama wangin tuipam sa thlit film na in Aizawl mi pui hne na sem tur thlit film zo lo fowa abikin Aizawl mi pui te chu luebol hlole leivung pai to lo turin an ngen ani Chakma Autonomous District Council day voice somnga pani na chu CADC Secretariat kota nimin khan lom ani a he hun hi CADC chairman Pumuhan Chakma chuan man puin CADC Secretariat building thar kota Dr. BR Ambedkar zana chibai pukin alim ma pangpara da CADC Secretariat chongtea lomna hun an man chhun zomani Pumuhan Chakma chuan India dan pui siam tu ber Dr. BR Ambedkar le Baba Saheb te namte naw zok Chakma te nun phung hum halle masonu turkonga ra manna thatak neya autonomy sarkar hial annei the nana malatu ani ti a Chakma te zinga an shwai tu masate pumadia Chakma pubaneswar Chakma pu Hari Kristo Chakma pu Kristo Mohan Chakma le pu Atul Chandra Chakma te malak na le thorim na awangin voin hun an thlenga ni ti a pu Mohan Chakma chuan CADC a hian namshang shang Chakma tonchangya bom pang le brute an oma inrem taka namshang shang anon khom thei chu CADC ti hluzwal tu ani atibok Pumuhan Chakma chuan CADC mason na tho shang shang soin saski hnoye kongpui siam le RKVY le NEC hnoye agriculture mason na te mu theina langani ti a thlai te chu social media mandana athazong mangin thudik lo thedar lo turin fuya CADC pumpui mason atan apoimo tak chu dikna inpum khatna le bidang te chunga du sakna lan tir hi apoimo tak zetani ati CADC de lomna hian CADC shrai tu le official poimo tak tak te khutlang shrai tu tlomai pole village council shrai tu te an telani La Autonomous District Council po andin champhaw lomnan LADC hnuaia thokten nimin jing khan longtlai khopui chung fangchuakin faina natlang an neya kongpui kama bolhlo te charkhomin LADC hnuaia sanitation lamin bolhlo charkhom sa hi apaina hmuna an pai ngala LADC hnuaia department shang te chu khopui chunga an then fai tur lai chan in semin national highway dungba ka kongpui poimo zwal DC office le district hospital Pannakong Christian hospital Pannakong le LADC office Pannakong abol hlote natlanga chuak ti hian an char fai ani LADC pwala fai na natlang ne hi LADC en kol leilok tu longtlai DC Puchimala Siva Gopal Reddy pon atel puya kumsang khajakwa somsari pania Mizoram Union Territory hlan kai ni kumkhan Mizoram chimlama poila khe regional council huamchunga district council Pathum Lai Marale Chakma Autonomous District Council alo pianga kumtinin April ni somni pakwa hi Lai Autonomous District Council chuan LADC de tan an mangthin ani Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani Vice President Jamdi Dan Karan tu Bairem dan Indian arbitration system siam chata tul thuasoya reform omzene taksiam tura institution te chanvo poimo na soiboka anmani huam chunga thilti theina zongjong an king telti asoibok nimin khan New Delhi Society of Indian Law Firms building honani nuami puipung khom ma thu asoya arbitration process cho inrem taka kalpui ngai ni ti a Vice President chuan India chuan global arbitration hub lo chuan atana mamo zongjong anei vekani ati Chanchinthar puanti top mai na tlang pui Lunglei khopui chu municipal council hnuaia omta ka wangin lunglei RD block ka LMC huam chunga job card nei mi singkhat sangli zani vel pai ani don PH department chuan tunlai hian tlonglue tengin nitin 2 liter nuai za thumvel an pam thin thule tundin hmuna tlonglue atwe tam tok ti an soi Vice President Japdi Dan Karan thu Bairem dan Indian arbitration system siam thate tul thu asoi chuti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani